Dobar dan, dragi moji. Kako ste? Nadam se da ste dobro. Evo, ja sam Latka Vi i javljam vam se ovdje iz sunčanog Hollywooda. Ovdje je jako vruće, sunce piči. Stvarno, da nema ovog oceana, bilo bi previše vruće. Danas vam se javljam ovdje da vam pričam malo o tome kako je ovdje u Hollywoodu i u ovo neko ludo doba kada cijeli svijet je u nekoj toj situaciji, globalno smo svi zajedno u toj situaciji da jednostavno moramo se prilagoditi tom nekom new normal lifestyle. Tako da, eto, pa ja vjerujem da svi vi volite gledati filmove, vjerujem da volite ići u kino, možda ne toliko koliko Amerikanci, oni su vam ludi ovdje za time svime. Znači, kada se nađete u društvu, recimo, Amerikanaca, pa ja vam garantiram da ćete sigurno 10 minuta minimalno provesti s njima pričajući oh my god, did you saw that movie? It was great, yeah. Oh my god, what about this movie? Well, oni stalno pričaju o movies. Oni stalno vole movies, vole gledati filmove. Ako idete negdje ovdje u restoran, često puta ćete vidjeti kako producenti, direktori, glumci, znači svi ovdje idu u te restorane. Evo tu recimo blizu mene je Burbank. U Burbanku imate isto studija i Disney studio je tamo, Warner Bros. Studios, imate Universal Studios, to vam je baš super. Ja sam jedno vrijeme čak i radila u tim studijima. Radila sam na onom show 2,5 muškarca, 2.5 Men, jel? Ashton Kutcher. I Two Broke Girls, radila sam na organizaciji MTV Music Awards, na puno toga i mogu vam reći da je zanimljivo, da je to onako zanimljiv način da se uđe u taj Hollywood scene zapravo kada si malo i iza kamere na neki način. Ja sam radila na setu i baš je fora, ima tih zanimljivih stvari, tamo si onda vidiš koliko puta recimo moraju snimati da bi dobili onu pravu scenu, tako da imate nekad po 45 minuta da se snima jedna te ista scena. Znači, cijelo vrijeme oni ponavljaju jedno te isto i više ti ne ide u glavu, pa kako, pa nije ovo dobro bilo prvi put. Ne, oni moraju imati baš savršenu scenu. Nekad često glumci improviziraju na setu, pa ne kažu čisto sve što stoji u toj skripti, nekada malo oni improviziraju pa ubace nešto onako svoje i to često puta ispada onako simpatično i često puta oni to odluče zadržati. Jer je onako bilo spontano i super i fora. Više onako istinito kako je, nije nešto gluma, iako i gluma može biti dobra. Da. Pa da, i tako šta još ovdje u Hollywoodu ima svega. Recimo gdje sam živjela prije, u jednoj ulici, bila jako lijepa ulica i bilo je predivnih kuća tamo. I snimali su, kako se zvao taj show, ne mogu se sad sjetiti, uglavnom uzeli su jednu kuću iz te ulice i tamo su recimo napravili da je ta kuća recimo kuća u kojoj žive glumci u toj seriji, jel tako? I onda su oni, znate kako vam to sve funkcionira? Oni imate taj scout, znači oni idu i gledaju po LA-u gdje bi bilo nešto dobro da se snimi, da se iskoristi ta neka kuća već koja je napravljena, tako da oni ne moraju napraviti to svoje i sve to od njih košta. I onda dođu tamo, jednostavno dogovore s ljudima koji imaju kuću, da li bi oni mogli tamo snimati. I znate koliko im plate? Znači, ja nisam mogla vjerovati. Ja sam baš pričala s svim susjedom, znači za jedan dan, mislim da je jedan dan bilo $9,000, ako se ne varam. Samo zato što oni tamo, eto, ispred tvoje kuće su i, ne znam, razvlače tamo one kablove, stavljaju reflektore, rade svašta nešta. I ti niš ne radiš, ne smiješ sam ići na prozor da te vide u sceni i lijepo ti plate.
Tako da je super ovdje ako si možeš prišli neku lijepu kuću i ako baš tvoju kuću odaberu da snimaju neki film ili nekakvu seriju tamo. Da, Suburban, tako nešto se zvala serija, uglavnom. Da, što je još ovdje zanimljivo? Ovdje je zanimljivo to recimo kada meni dođu prijatelji ili rodbina u posjetu i onda onako, wow, kud ćemo, šta ćemo, obavezno im kažem moramo ići u Universal Studios i onda oni pa dobro, šta je to, daj nam objasni šta tamo imamo vidjeti. Pa Universal Studios vam je ovdje jedno cijelo brdo, ogromno, veliko. I to vam je, tamo imaju puno tih stage-a, znači ogromne hale, puno njih, stage 32, stage 41, uglavnom, i tamo oni snimaju te filmove i serije i svašta nešto. Kada idete u Universal Studios, ovdje imate jako često, mislim svagdje to imate, jako često da imate tu nekakvu, imate vlakić, sjednete u vlakić i onda vas oni voze kroz ta sva studija i onda vam kažu budite sad tiho jer snimaju sad tu i ako dobro pogledate možete vidjeti neku zvijezdu. Tako da je onda onak, znaš, kad ljudi idu, onda svi tiho gledaju, mole Boga da vide nekog poznaka i onda se uslikaju i tako to. To bude zanimljivo. I onda imate, ja kad sam radila tamo, to je bilo fora, onak, bila sam na setu, a vidiš ljude prolaze, da ti svi mašu, zanimljivo. Ljudima je to meni je već, evo stvarno, da ne zvučim, ne znam kako, ali stvarno već postalo to nekako normalno, jer ovdje gdje god ideš, u LA-u, sad baš i ne, i o tom ćemo kasnije, ali gdje god ti ideš ovdje u LA-u, malo ti je zatvorena cijela ulica. Znači ideš i ne možeš uopće proći. Zašto? Zato što snimaju. I onda ti to policija zatvori cijelu ulicu, nitko ne može proći, i onda ti moraš ići okolo, jer oni snimaju jednu te istu scenu cijeli dan. I onda ti dođe taj film, ili ta serija, i onda ti vidiš tu scenu, ne znam, 2 sekunde, a oni su snimali cijeli dan, možda čak i 2, i tu je bilo uključeno jako puno i još više ljudi, zato što kada se snima jedna scena, ne jedna, više njih, ali kažem, ako se snima scena, znači vi morate tu imati za glumce, često imaju svoj double, znači ljudi koji snimaju, ako snima imaju stunt su ljudi koji snimaju, znači, opasne scene umjesto nekih glumaca. Recimo kada gledate one akcijske filmove, često puta vidite da taj glumac snima scenu, a to nije on, nego je to netko tko je zapravo iste visine kao on, isto izgleda na neki način kao on, ista frizura, isti mišići, to sve i onda oni to snimaju. Znači uvijek moraju biti takvi neki ljudi, ne uvijek, ali često, pogotovo s akcijskim filmovima. Onda imate puno tih ljudi koji su the crew, recimo make-up artist, hairstylist, onda imate sve te ljude koje rade na garderobi, znači wardrobe, imate stiliste koji pomažu recimo odabrati tim glumcima za tu određenu scenu nekakav outfit, jel da to sve lijepo izgleda. Onda imate puno tih ljudi koji se bave sa tim svim rasvjetama, zvukom. Naravno, to je jako bitno u filmu slika, zvuk, glumci, extras. Da li znate šta su extras? Pa extras su vam ovako. Kada gledate neku scenu, recimo, glavni glumac i glumica sjede u restoranu i onda oni tamo jedu ili šta već, i onda imate sve one druge ljude koji su u restoranu, koji isto tako jedu i pričaju, a zapravo ne pričaju, nego vam... Znači, oni samo pričaju da to izgleda da pričaju, ali ne pričaju, zato što se ovi moraju glavni glumci čuti. To sam ja zapravo bila u jednom showu sa Nicole Richie. Nicole Richie je... znate koja je Nicole Richie, bila je najbolja prijateljica od Paris Hilton i šta već, bla bla. Uglavnom, bila sam u njenom show Candidly Nicole, pa imamo jednu scenu gdje ja zapravo jedem u restoranu, a ona donosi tako nešto fore. Uglavnom, ti extras su glumci koji su tamo da nemaju nekakvu ulogu da oni baš pričaju, osim ako, kaže, morate sad reći, ne znam, nešto i pričat, onda pričaju, ali ako ne, onda su samo tamo i jednostavno film ne bi bio isti bez tih ekstra ljudi koji su tamo, ili kada snimaju na ulici pa vidite one ljude sve prolaze tamo na cesti i to.
Znači, kada se snima ta scena, tamo stoje ljudi koji govore ti sad ideš tu, kad on priča ovo, ti sad prolaziš tamo, ti se šetaš na ovu stranu, ti ne ulaziš sad dok oni rade ovo, ti ulaziš tamo, nemoj gledat ovdje, gledaj tamo i tako. Znači, imaš direkcije često puta i moraš točno ponašati se kako oni zahtijevaju, ali ako se nećeš ponašati, nećeš više biti na tom showu. Zapravo ti ne uzimaju 2 puta ako si već bio jednom, sad da ljudi ne vide da 2 puta neka ista osoba, kako slučajno se sad našla na ulici pa se slučajno našla tamo vamo. Tako da oni imaju obično jako puno tih ekstra ljudi na setu. Da. Sad sam se ja malo raspričala o svemu i svačemu, ali zapravo htjela sam vam pričati o tome kako to sada trenutno izgleda ovdje u Hollywoodu sa našim dragim COVID-19, pa ne izgleda baš lijepo, eto, sve nekako pusto, sve stalo, svi su nekako utihnuli. Ja baš radim za jednu ženu, nešto, ona je jedna od glavnih ljudi u Netflixu, mislim 4 glavnih ljudi. I nešto sam pričala s njom za neki show i to i kaže ona, pa gledaj, sad baš i nema posla zapravo zato što ako se snima u studiju ili bilo gdje da se snima, znači ne može biti velika količina, masa ljudi negdje. Zašto? Zato što moraju svi imati social distancing, morate imati masku, i sad vi snimajte i tako to, a situacija je taka neka luda. Tako da zapravo oni se moraju svaki dan testirati na COVID i moraju, mislim teško je kad imate jako veliku grupu ljudi koji moraju jednostavno zajedno svi funkcionirati da bi se nešto snimilo, da sada uopće se snima nešto. Sa tim ekstra, pogotovo ako imate, ne znam, 50 ekstra u sceni i sada svi ti ljudi budu u toj sceni, neće svi valjda onako social distancing raditi ili nositi maske. Tako da sada je to sve stalo i nekako je onako čudno, ali bar nema toliko prometa. Tako da ne snimaju baš previše, skoro ništa. Tako da, a isto tako, recimo, kako ćete sad snimati nekakvu ljubavnu scenu. Kako će oni to odglumiti, a ne smiju ništa, nijedno do drugog skoro. Tako da baš je sve onako sada malo nekako stalo i utihnulo i ne znam kako će se sad više odvijati stvari što se tiče Oscara i svih tih dodjela nagrada, jer isto tako moraju ljudi biti tamo, jel? Tako da, ne znam, malo je Hollywood sada onako utihnuo i stalo je sve. Jer ne možete imati sada sve te ljude na jednom mjestu i kao što sam već spomenula i puno make-up artists, and hairstylists, and lighting, svašta nešto, šta god, lights, ne mogu ništa to sada raditi. Tako da je stalo. A isto tako, da li će to imati nekakav veliki utjecaj na financije? Oh yeah! Zamislite sada samo oni filmovi ili serije koji su već snimljeni, jer oni skoro uvijek normalno uvijek, ali skoro uvijek to dosta unaprijed se snimi i onda tek nakon, ne znam, mjesec, 2, 3, 5, 6, 7 godina, dana, 2 godine, dobro možda ne 2, a onda oni tek odluče, ok, sad ide taj film, ili sad ide ta serija, ili šta već ide. Znači oni su to već jako davno snimili, vi to tako gledate, mislite, to je sad negdje bilo snimljeno, nekad je, nekad nije. Tako da, sam mi sva pogubila šta sam htjela reći, ali da, ne mogu sad to ni snimati jer je to tako kako je. I onda kada financijska situacija. I onda kada oni hoće zaraditi novac na tome, naravno oni zarađuju novac tako što, recimo, ne znam, sad Avengers, znači onaj film sa herojima, uglavnom, uglavnom, oni, recimo, sad ti ideš gledati taj film u kino i oni zarađuju od tih karata koje ti lijepo kupiš, na njima samo sjeda to račun i račun raste. Oni jako puno su uložili u taj film, u produkciju,
u glumce, u apsolutno sve što ima veze s tim filmom i oni očekuju da im se to vrati, ne jedan put, dva put, 6 nego nekad i 70 milijuna puta natrag. I to se vrlo često desi. Tako da sad i oni isto su stali i njima apsolutno nije u interesu da puste nekakav film u javnost ili seriju ili bilo šta, mislim filmove u ovom slučaju, pričamo o movie theaters, tako da oni su svi stali, tako da možda sad neće ni biti nekih novih zanimljivih stvari na TV-u, u kinima, jer ne možeš kao prvo ni ići u kino, ne mogu ni snimati, neki su stali, nisu ni nastavili tamo gdje su stali sa tim snimanjem, tako da da, thank you COVID. Tako da eto, to je tako. Ali znači, utječe taj COVID na situaciju ovdje u Hollywoodu i više se sve nekako okrenulo online, kao online TV, Croatia. Tako da je zanimljivo i raditi, znači sad se vi doma, pretpostavljam i gledate ovakva javljanja i na sigurnom ste i niste negdje sada sa masu ljudi i tako. Tako da, da. Šta je još ovdje zanimljivo? Ovdje je zanimljivo to što, recimo, možete se prijaviti da budete publika i da idete na gledanje kako se snimaju određene serije, većinom one humoristične, pa onda imate tamo ljude koji zapravo vama govore sad plješćite, sad se smijte, oni smiješ se, oni još jače i onda to bude nešto smiješno, zapravo možda i nije baš tako smiješno, ali oni se svi smiju se, onda tebi postane smiješno, pa se i ti smiješ i na setu. I tako, ja kad sam radila na Two and a Half Men, ja sam gledala tog Ashton Kutchera, on je samo to ponavljao, on je onako stajao i on je baš ponavljao, skoncentrirao se, ponavljao svoje riječi. Jer možete misliti kad vi trebate zapamtiti to je sve scenario jedan koji ti moraš znat kako bi uopće pričao i ne smiješ zeznati, jer ako ti zeznaš, svi moraju to ponoviti. I znači ako ti zeznaš, onda svi ostaju ekstra i svi koji ostaju ekstra se mora platiti na to. Evo recimo ti ljudi koji rade kao extra na setovima, znači oni background actors, oni dobivaju, Central Casting je ovdje jedan od glavnih tih, kak ti recimo, agencija. Mislim da je oko 80 je bilo dok sam ja bila, mislim da je $80 po danu da ti plati. Ti si zapravo tamo, slušaš šta ti kažu, prošetaš se jednom, i to je to. ali to traje cijeli dan i ima tamo svega. Ali zanimljivo je to. I tako vam je to. Da, ajde, ne znam je li ima neko kakvih pitanja da me pita vezano uz Hollywood, uz COVID i situaciju ovdje općenito u Americi. Slobodno pitajte. Da. Da, ovdje sada trenutno zapravo i opada malo taj COVID, što je super. Malo sam čitala da u Hrvatskoj zapravo ide u obrnutom smjeru, zapravo ide gore. Tako da, pazite se ljudi, čuvajte se ko zna kada će to se sve nekako vratiti u normalu, ali nadajmo se svi da će to biti uskoro i da će sve biti okej, jer ja sam trebala u Hrvatskoj biti sad. Možda ne, sad sam već trebala vratiti, ali zeznalo je to sve, jako puno Hrvata ovdje koji žive u Los Angelesu isto tako. Nisu otišli doma i ostali su ovdje i svima nam fali Hrvatska i svi gledamo vaše slike s mora i ljubomorni smo. Da, evo, priznala sam, jesmo. Ljubomorni smo, ali dobro, ajde, mi odemo ovdje na ocean, pa ovdje bude lijepo, ocean je, nije kao Jadransko more, ocean je dosta, ima valova, ali dobro je, napravite surfing, tako da imate one board i onda malo na te valove i bude fora. Morate se sam paziti da ne izgorite jer jako sunce. Da, i tako, eto. Dobro, ja mislila sam više manje sada vam rekla tako neke stvari kako je sada ovdje, a kada će se to sve vratiti u neku normalu, nemam pojma.
Nadam se uskoro. To je to. A do tada maske na lice i pazite se ljudi moji. A ja ću vam se javiti sljedeći utorak u isto vrijeme. I biti će jedna zanimljiva tema o kojoj ću ja vama pričati. Eto. Pa hvala vam puno i veliki pozdrav i pusa svima od Vlatke Vi iz Hollywooda.